lada pidon kaman pila di lada undai mapi manu patala. Ki umjar hau plang dang step ki pernai ngaru na ying jelang ngan lei wat mau lenai. Ki sia la gitar halenti ka bajengai ngan ja na ying jar bat slem ngan wan phai. Ka wena ka kena pule ka bala tip kerteng ka mai bala ai hun mau yong na po nang kwai. Kani ka kena pule ka bala pule ha asarpi Academy Higher Secondary School hapo Penusla. Kani ka kena ka bala yakun ya ka exam HSSLC arjar pesan jong ka art stream. Hakani ka jing yakun ka jong ka ya kani ka exam. Kami bala ai hun kala rung sendon sya ka thup jong ki bakan sai na ki shpaungud kata ka di ka top 10 bat kala yo ruban bat ya ka kerdan ka bapra kat kum ka jing shu antat ki bapun ki laong bakala dei ka history bakrau jong ka thain pen ursla bakame ba kala dei maka ka bala bat nengkong ya ka nam bandrung sya ka top 10 jong ka exam HSSLC arajara pesan jong ka art stream hapo kani ka thain. Haba pai jo principal jong kani ka school usar full kai thaba ulong bakala long ka jing sung sarong ya ka dong ka thain khamtam ya kani ka school ka ba om pad slem ka jing a jing shakri kumbalong menta dang tang news nem kanthi na du bala seng ya ka house nem arajar kat pra. Ulai kublai ru yaki kena school bat yaki nong hikai badang don menta bat ki bala i no kam na ka kam hikai na kani ka school na mar ka de ka jing le bah ka chongki ba kani ka school kala long ka babit ka bapiang. Ula menjur ya kami bala ai hun mau yong kala de ka wena ka kena school na pedeng ki kena school ka batrish tambah ka jing im hadu bakan wanra ya kani ka nam ka buram jong ka school. Kendiat apa pai pat sya kami bala ai hun mau yong ka ba ka snong jong ka na po nong kwai ka ba hap aki khap wa song. Kumbala tip bakani ka snong dang hab ban yat kijat ban kiu sya snong mau pran kumbashi kentai ai habala kali kala ong ka jing poi ka jong ka sya kani ka thong kam dei da ka pasuk ndai da ka bakala yo ban pule khendiat pakhendiat suki pasuki na du bas dang usnem kani kala yarap ha ka por baka tho ya ka exam shishuru kala ban rap da ka ba ong baka jing job ka jong ka dei artat ka jing trishtam kinong hikai. Kemudian kong sopan berbau ya kecing sungu ya boleh terakan upalari rasumar yang bela ai nga kecing kot kecing kia bakpon banga benkre kini ke examination bat ulari rasumar yang hadu kani ke klimat banga dan mentahan ni di kecing kublai kale ju sha email ipa jonga ipa ju kershan nga nakapor syakapor nantai ki bahye nga sem jonga ki men ki para jonga ki baju yai kershan nga nakapor syakapor hadu banga poi sekali ka thong ka banga don menta nang ta ka jing kublai ka lai ru sha kilong hikai kham tam e ki ba lai rap yang a sikadai e ha ka banga la ban poi ka ni ka thong te ka kateng jonga ka dei i me bala ai hun mau yong na dei na ka shnong nong kwai te na dang sudah pendat ya ka class 12 jonga na po ka Solfi Academy Higher Secondary School Penusla. Haka sini jongka jingyo result na kap ta ka jing sokmen ha bangala pe ke result bangala tip bangala poi syaka rang i jongka top 10 jongka examination kepada student di ngadap ta ka jing so sarong ru bangala ban ra ya kanam ka buram jongka than riwa jami barok kuai bangala ban ra ya kanam ka buram jong ka school anta ka yeng ka sembat bangala ban ra ya kanam ka buram jong ka di mission ngadap da kecing sukmen ngadap da kecing so sarong se kecing trash tong jonga baro sisnem kana yad bet yad inti adu ba ho ya kapol bangadang penkre ya ka examination ngala dan kecing mon bangan poi syakman and reng yak klem poi pekhat pat ba ngan yo ban poi hadu ni ka kedan ka bangla jongka top 10 ka jing penkre jonga na ka benta kani ka board exam ka dang sudah belum ka class 12 examination di kepeningkong kadai ba ka jing puli nadu ngala persang adu dang sedang kesnen ban puli kendiat kat bala one chapter two chapter di ngala persang nadu padang sedang muslim ban puli nang taru ban ong ya ka rutin ban maintain nadu ban puli da ka kenta nadu kata hadu kata ngamdala than namar ba kiton kijing ma yeng sem ni ndai kat pangala lai bon kat ba ngayo kapon nga persang kat bala ban puli bad hakata ka kenta ka bang puli la kalong si kenta ar kenta la nilai kenta ru nga puli da ka jing pule jimon nga concentrate abang puli nang ta nga puli da ka jingmut ba hakapor bang puli kan rung hanga de kata ka dei ka ba nga le hakapor bang
pun crack kena examination baru ban ong kabang ada puli kadaya kapor arbenai tharaya shwa jongka board exam hau benai December baru January namari long hau Feb di nga kahang itu kipor ngala persangkat bala ban minti nya kata rutin at least 6 to 7 hours ban puli ya kakot ban shong ban minat be ya kakot Henry nga kaba kam kenyat yang ngalani kaba kam ailat yang bangan tharai bangan poi yang kini katong kadai di naman bangala kundi kenyat nadu dan sedang senem hakaba enda kala dei kapor yang bangan lek thoi exam ngam dadan kam banda puli nadu sedang hendai kala long bangan shule revision ban shu revise di chapter nang taru school jengi kidon ki monthly test ki bangi jule man lau benai haka first week jong man lau benai ke bangi don di katuru kalayarap sikadai ini naman bangi la yo lupa ban puli man lau benai tu chapter kawai ke subject di kalayarap sikadai ini ba ladangi puli ni la ban puli bahagi tu ki monthly test ar chapter man lau benai ni la almost ni la ban cover whole syllabus di kita kide kiba ngala le ban ki preparation jang ala ni ki jingle jang hajwa bangan prepare ka board exam nga ningkong wan hakani ka school di nga dang shuan thamai tmo di nga dapda nga teng kalong si dang thamai ko nga dang wan ningkong enda mendang ala yo result jong ka HSLC aklem boy perkat balang bagan di school ka bangawan menta wala kadai na siya kathan ka ba wala kadai ka badang shuni ni ka badang sedang ju andre kalayarap si kadai ka jing tong jong kinam kai ka jing tong ki jong ki baki layarap yang ki kai bah kila yang ka jing nang ka jing start kila batai bah kila ya tong kata hadu kata ba ngalayo ban boy hadu ka serdan ka bapra banbat kani kadang kapakra de kadai lemba kajing trash tong jongki kajing ai men sim jongki yang aru ba ngan poi ngan lek kat bala bangan poi syakathong di ngaso komen bat ngaso sarong ru ban ba wat ladang lek sya school iba 4 da pau ni 4 da penatan ru andre ngalala padan poi syakathong kum balong nang tuwe kiba lek sya tuwe kijaka Teka ka jing tumo ko jong fi hadin ba pila yo ya kani ka result di hadin minta bangalayo ya kani ka result HSLC janga di ngan pendepet ngan ya chakrang bet ban lek bet ka graduation hadin kata di nangaladep ka graduation ngan pesang kan bala ban banyak kun ya gini ki exam UPSC ki MCS naman ba nataray la dan idan ki chentresh to nila hi banyak kun ya kitaru di andang ala dan ya kani ngan pesang kat wala da kalong ka bae ngai lang ka chentresh to jeni nataray baro ni nila hi ban le ya kata di andang ala dan di kontai minta dengan continue shwai studies dan bangan lecture dan graduate Penta baro ki para kena school ningkong shwa ki para kelas jonga ki para kena ki ba dang tho ya ka ki ba la pass lang menta ya kani ka examination tinga so ban ai ka jing khublai nak penta jang biru ba ki la ya le pass ka dei kani ka exam ka bala den di nakabenta pa ki badang wan thamai nga so ban pau ba nga so ban ya thu shiki ba kiti barabol ban long ki khna ki bakristom naman balada kindan hi ka jingtrestom nani kindan hi kata ka will power mo common naladi ban trestom nam tharai ba uno nani unla ban poisha kathong ladang kindan hi ka jing thumu lani kindan hi kata ka jingmut naladi bangan poisha kathong nam tharai balada nidan ka jing start kat no ru nila ban poisha kathong e ngakwa ban ai men sim ki ba lada pidon kano ka jing eru kita kinong tang support kinong tang temporary andai lada pilong patience lada pilong ki bring ki bayai sha kita kijing hakoi ka sini pinsala hiban ya ban ya kun ya kita kijing ban poi sha kathong di kawai ru ba pat snow ba wala dang led ha kanu ka
institute dan di ke school ngaklum yo ban le ki institute ki ba he ni ki ba la pa henry ka ni ka lawai jong phi kam shong ha kanu ka school ka ba phi le henry ka lawai jong phi ka shong ha phi namar phi dei barabol bandan kata ka jing slow ka ba ong ba lada dei manga dan manu ban le lada dei menta dan lanu pat nan le balada dei hangne de hangno pat nan le kata ketika pentin ke bangga ngaju pendan kam dala de ha kapol ba ngadang ya nanti kini ki 11 12 di kata ketika pentin ke ba ngaju MC mana pasni ba lada undai mangati manu hikin banle di ngala kata kekentin kalau ai mensim yang sikat dei pangalala poi hadu kani katong ba lada undai manga manu banle tinga kwa ruban ai mensim lang siki para kena ba lada pidon kaman pila di lada undai mapi manu patala te nak kalian kemana kumpul sen ini baru kowe tidak ada kecing kemen buat kecing sosaro bah para dengar lah yo poi hadu kan ni kekertan lembah kecing kerku jomble kai kentan kecing Arab nak kinam kai nak iem hi baru kowe te kalau long bai para ya kenam kaburom jom kariwa jom school bat hilang long kan luksa yuki wai pat ki para kena bagi peteng ke pantangan. Kabay na iba dito ka resort ka ba ka-declare ka ibos man kani. Te nagkong ako aban na iwo yung play ni walang playland rente ni parang jung pori na but kamta ba iwo ni na jungi balala balwan ang tatatan. Te nagaling jung school ni hinap na gajing kaman ka makraw berarti susurong nito. Namar ide ba i berkong parang jung kapor ide ba i ro iba yo haka highest mark haka subject na kani school. Hakabayday berka jinyo top 10 haka HS SLC syom na sini setan jingi day mai banako te namata video highest mark hak subject tinggal ada tagi tama na kani school jingi day mai banako bebala ayun ni te nabe kong may wanjon ni nilai ini bedi idan kita potential yang baru kemudian ini beri tips ini beri surat bagi betres tambah kecil kulit. Dan kalian juni kalian kata kecil bang juni ability but along kemudian kata dream come true mah kalau ni kita bagi yo secara makatu. Dan kalian ingat kalian betres ini bagi berguru mei menteri kalau kalau tiba ide mana ke ide mana bagi koi sedikit kemudian. Dan kata ini bebala ibu ni dia ibu tang agak i Allah i lejimbun dan rugi betai ba ilong kalau ila akan le idolong idan talan kemudian larangan simple nan kemahani skor kemana kali wanra yang ke second position jumlah ke competition kepada yang ada presentation tentang Hinduism tapi kadai kabang ni na kalian jadi ilong ni sukuman sedok balat marba ni iba ide beri ibadan kata-kata hakaba yadai berka performance mentau senam nak jadi kelong ba kia biang hi kia pas except naga science stream macam kaban hari ini naga science berka art stream kini dia kia orang kia pas bara kaban dia 100% dan naga lain di science pati di field tangar gon banju ya kan kita dah ada performance juga kalau mana ke art stream kita cuba kalayur kita ya first division and then harga second division kita nak beribun badal division kita tang lagi ke naga science stream pada kita hanya buat kita pass kalau buat kita ya first division anta beribun pada kita second division but naga third division dah Hakabayday bergantung galis baka penik dan bos atau top 10. Kabaka school juni kemudian kita yang tu galong ba. Nakalian juga art section hangi. Nyimpan dia ega affiliation. Dan yang ada hakatua hakalis kita baca lagi batu candidate ini. Kajian Arab mengasalkan kalau hai ke school juni ke Palestin. Kadang tak hios na ni. Te kita nak tu kena kabaki Arab dari ang ilang community sisu na sa mga sarkar kanang iya kajing system jungki nagka jungi makanang the sisu kajing harap kiba dai hakin ngino kilian kam tata ma hakalin ng science parang kajung por bangin yo ya kata ka affiliation na mataki arts
kumansu ya keren kenian hagano berkom ba ya ka performance yung itu di balapas kipas pa musyom te kato kadai bet ke ba kikna ai di tre abane tre lang mati ki minat barang juga por kadai ka jili tre stom lang bat kikna bat kina ka jili te nagali janga ngasno kumbangan ong kumlai shibun banya ai ka jili ro ka kri ka le cheki nabar ba kadai tang ka jili tre stom jeki ka bala ang berulang ni te nagali janga ko aro ban ai kumlai gitu kina ija ko lami no ana ni school jili nabar ba kadbagi hanggan ang ni kelai syang masjid ban ai gi harap ban patai kelam inti kena jili bat kabdo ya kan kawan konkret sebar gitu ki balapas mai ke HSLC exam jili bat gitu ki ba fiir bagi nang lai menghadap ni sekolah